Muthenya wa muthia wa aruti wira thirikari gutiga wira mangikorwo na matanya ma kuingira uteti-ini kuringana na watho wa ithurano. Mihango ni nyitire thinga wabici-ini itiganite cia thirikari, mabitha matiganite makianirira matua maria makinyanirie. Hamwe na aria matigire wira ni Minista wa mai Kariuki, CAS wa mathako Zak Kinuthia, na runake Chris Obure na Simon Kachapin, hamwe na mwandiki mukaru ministry-ini ya urimi Hamadi Boga. And I leave with my head high, moving out to contest for the gubernatorial seat in Nyandarua. Be seeking the Azimio la Umoja ticket to pursue my ambition to become governor of Kisii. We shall decide what we do in terms of reorganizing not just the ministry or departments, but I'm sure even the entire government. Nekuma na matanya ati ministers again magitigire wira, na hamwe na aria makoretwo magiciririo kuma ndudu-ini ya minister ni Peter Munya wa urimi, James Macharia wa ukui na mutahikagwe wa ugima wa mweri, aria makoretwo makionekana ta magithii kuhitahitanira giturwa kia ugavana kaunti-ini cia Meru, Murang'a na Nyeri, no atatu aya ni meyumiririe na gutheria muhuhu ucio. Will not be running for the position of governor of Meru in the coming elections. No bisha ya uteti wa githurano kinene kia mweri wa kanana ni yumiririe ndumiriri-ini cia minista ya mataratiga wira, na kwa muhiano Munya aronekana gukorwo aririirio ari gitugi kinene uteti-ini wa Azimio la Umoja, akiuga ati ithenya-ini ria gutiga wira agatuike governor eguteithiriria kampeini-ini cia Azimio. So I want to put my energies and my time in supporting Azimio movement, so that we can be able to win the coming election. Miario yake yukite oriri gukoretwo na mihuhu ya ati Munya aya gugathurwo ari ta munini wa mutongoria wa ODM Raila Odinga kihitahitano-ini kia president, na ona umuthi Munya nionanirie gukorwo eharirie undu ta ucio ungiyumiria. Pale nitakuwa opposition, hiyo ni mambo ambayo yatasungumzwa siwa huko kwa mikutano na kwa viongozi wale wanahusika kwa hiyo kazi. Uteti wa tabarira iria President Uhuru Kenyatta akaririkanwo nacio no urecora haha, amu a minista ya maugite gitumi kingi gia kwaga gutiga wira ni kurikiriria tabarira cia thirikari, na ministry ya ukui ironekana gukorwo ekuire burita haha. Hihi giki ari kio gitumi kiria kingicungiriirie Macharia ya guteaniria kioneki giake ona gutuika ndanaumukania wega. We have critical projects which we are trying to complete ourselves. And so even as we go through this transition, some people will get to elective politics, others will be left behind to complete the agenda which has been set. And those two things must go together. Kagwe ni oritie muingi na makiria wa Mount Kenya guthurima mutongoria uria ukuerera wathani thutha wa President Uhuru Kenyatta kurikia itena riake, akiuga ati ni kurabatarania mutongoria ukuhota gutwarithia na mbere tabarira cia thirikari ya Jubilee, miario ino igitwarana na wendi uria president akoretwo naguo, na akoretwo akionania dariri cia kwihokera Raila wira-ini uyu. Kuri andu mangiuka maundu macio mothe turaria matuike ni kindu gia tubio, maundu macio mothe tuthondekete matuike ni kindu gia tubio, mambiririe uici, mambiririe kuga ati rugamio cio nigetha twambiririe ongi na guku nigetha maiye. Minista ya atatu ni akuma gitaro-ini kia Mount Kenya, na maronekana gukorwo mehaririirie gukinyukania na president ginya ndagika ya muthia, na mwihoko wao ni ati kwihotha kwao na gutiganiria cioneki ciao mari ta andu kiumbe ni kurikorwo na umithio. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Kimani wa Ngujiri.